Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to my friends on the TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 2, Mackenzie 0. I'm joined by Kila Wale Kosi. Sibo. Yeah. Ukraine. Angimnandi money. Yazi the kokhu ngithenga malini? How much? Mangena lapha bathi 20 rand. Sure. Ngithe mangiphume iChiefs winile. Yeah. Bangipha yona nga 10 rand. Hey madoda. Ngiyakutshela. Economy yawi. Yeah, Sibo lalela ngifuna ukutshela into eyi-1 Sibo, inkomo ezilahlekile zasekhaya lapha ephefeni zobuya nga-11. Sure. Yeah, bobuya nga-11 Sibo, sesiphila kabuhlungu kule ndawo le yala eSouth Africa. Yeah. Sibo khona abantu abafuna ukuthi mabenza something nawo bajoin kanti thina amakhanda wethu thina abanye si right. Yangandasenza Sibo. Khona Sibo manje sengivika abontomkayise la endleleni. Ngivike nama supporter Kaizer Chiefs. Yabona? Bathi kanti why izikhiphani. Ukumele sotoyitoya namanje ngisashwa ngiko toyitoya nginayo team. Yeah. But anyway, angikho lapho Sibo, into engizokutshela yona Sibo abagijime hayi ngibosho bani. Sibo abagijime bogugula Sibo. Mina ngisi analyst. Ama analyst aqashiwe ahleli lephezulu. Yabona? Akekho umuntu ofuna ukuthi ngimanalyzele makaqalene njengoba hlele TV abukele ibhola analyze ecala. Mina ngisi analyst Sibo. Ayikho into kumele ngianalyze ngefootball ngoba ngimosha imali yami ngizalana ngizobukela abafana bami ngimosha energy yami ngize la ngizobukela abafana bami angizelanga la ngizoba analyst ngihole mngani wami so umuntu uwenza lento ayifunayo abayobheka uNkululeko Sibo into engifuna baye kuZankewu lapha nomazinyo Sibo ukhuze Sibo abagijime manje ne I understand ukuthi mhlambe abana data abanye ne or ama data yabo abagugule mfana bogugula iKaizer Chiefs ukuthi ku number bani and in how many points Gila lalela number 3 36 point Stivo bangastart and mina ngifuna ukutshela into eyi-1 uma bastruggle ukuthi abana amadata ukugugula le wifi le yebo le wifi ngizoyibeka le phezulu from today ngizoyiphosa iyohlala le yobamba yonke iSouth Africa le bazogugula ngale wifi eyi-1 Stivo sebenzisa wifi sifuna fiber le yakho yasendlini nabantwana bakho le nabantwana bakho thina sifuna wifi Stivo lalela le yakhe nyabantwana bakhe lendlini bagugula izinto zesikolo iphi le fiber yakho na Stivo lalela ukhila wekhosi ngicela ngastaki ku 40 points ngizostaka ku 30 mos mina mpeshami lalela ngizondlula na ku 40 ne bese bathi angastaki ku 50 uyabo into angeke baze bayikhona Stivo mfuna ukutshela into eyi-1 mfana ngithi mdala mina ngeke ngize ngibhikisana nabontomkayise abantu abangalibizana abantu yazi abantu abasibo kuzubona ukuthi badoma bontomkayise ne from January asithi from June last year ne until manje bebasoloko bathi Kaizer Chiefs ifile you understand bathi Chiefs ayangeke zibe khona ku top 8 kashaka cimo you understand Stivo manje bona labo sathane lapho bafuna thina sibalwele kanjani bafuna thina shaye Sundowns kanjani lalela mina ngina 36 sure ngiyohlala ngiku number 3 ne yangizwa iSundowns ayindlule mngani wami ayindlule yabona mina abafana bami bashaya iSundowns angizokwada ngizokwada ukuthi kahle kahle benzela lapha ngidlala nabo bani icala kibo nenele
ne-Sundowns ngidlala ne-Sundowns iqala uyabona inkinga unless mngani wami mangashaya bona laba mangiceda ngishaya i-Sundowns lapho ngihappy mara ngashaya i-Sundowns bese bona bafika bangishaya fana nokuthi ibhayasi singathekisele lento angeke ngisebenzele labantu ngamandla wami abafana bamele bazi ukuthi suke ekudeni sizosupporta bona not ukuthi sokwenzela ama-favor bona i-pirate mara Sibo ngifuna ukutshela into eyi-one uma labantu laba bangathathi iligi le ntshebe yakho le ingahlangana baze bayithathe iligi angeke mara anyway Sibo ngifuna before ngiyivala Sibo angeke Kaizer Chiefs igaya mana yabona injabulo engijabulayo ne ngisebenzele Sibo bakhona abawile endleleni Sibo abangafikanga like abaphumeleli ngokuthi Kaizer Chiefs bathi solo kuyaluza mfana kithi mina bo Vilakazi abo Duba abo Ngqobo ngisho abo Lollipop abo Valley Bay ngikhuluma Pule Modi bonke mfethu abo Vuma bonke bafethu ngisasoloku ngibasupporta mina umnyama ubovu ngisikhona uyanganasela noma bangathi abantu bangibulalele bona ngedaba I don't care anginisabi thina soba supporta kumnyama kubovu asinandaba nabo wena thula wena unokumlomo awusuwena thina nginombuzo thina umbuzo wakho njengoba last wangena nge-Nedbank ku-CAF manje ungena kanjani number 3 yangena ku-CAF awu yabona udakiwe bafethu over 50% of you are watching the channel mara you haven't subscribed bafethu please subscribe let's get to 200k subscribers before the season ends subscribe it's free